angaze ngilibone igolide lijeya engilesifiso kodwa madoda anizame nokushaya amaphakethe wemadoda amasesifiphini ukuze phela nathi sibe nazo izinto ezinhle engibuye ngasangana leyanto ngaba nomona kodwa umona ophilisayo kuthi ngifisa weManazaretha niyabona la kugilizwe khona ebuhleni kusuka le epulpit kwehla kezansi kuyodlula esitolo sikamama bengifisa ukuthi ngakhe ngifuna ukunitshela sisela siyafika lapha yasejenzo unokwakha indlu yesonto ngiyayibona le phezulu incane njengoba incane nje izosiza njengoba yakhiwe phakathi ekamu izosiza omama mabeya ku-14 bese bebhasotshwa wama uthathe umama uyobalahla le ofika uSkothini namakhosazana nanhla isuthu 23 kodwa bengifisa ukuthi ngimaNazaretha ayinhla isuthi ngake esuka lapha phezulu yabo ipulpit lengena kuyona lapha ebuhleni izansi indlu ezosuka lapho iyophela lapha kaMamdluli yathanda nani manazala nibe nezindizile ngenikhiphe lapha ku plastic